barashobora kumere bambwira ngo bambaza ngo urashonje aho kugira ngo nemere ibyo banzanira ibiryo nkahita mvuga ngo nta biryo shaka ndashaka amaraso umva ko nta bitari bwashye muri yandaro bari baguhaye nkahita mubwira ngo ndashaka amaraso cyangwa ngo ndashaka inyama kandi zibisi kugira ngo bampe ji bampaga ji itukura kugira ngo bize gukunda kari amaraso ico gihe twazaduhura n'ibitero narashoboraga kurya kugenda ngiye kwinjira mu nzu nkasanga nk'inzoka iri hejuru ku muryango yashakaga ngihita njya mu mutwe kugira ngo cepfa birangire sinzamene amabanga y'abadayimoni narimwe niyo mpamvu wowe ufite ikintu Imana yagukoreye ukaba utarashinga ntahe uvuga iby'Imana yagukoreye rero muri Penigoti bazabambwira bihangane ko bamvuze itorero ryabo nimwe mwambatije ndabubaha ariko hari ikintu ntazampurizaho nabo kuvuga ngo umuvuga butumwa wabo ntaje kuvuga ubutumwa handi kandi Imana iduhamagara yatubwiye ngo mugenda muvuga ubutumwa jimpamagara amwe yatugenda ubuvuge mu bakomeye n'aboroheje mu gihugu canyu n'ikitari canyu ahantu ba wamurokorewe usenga nubona bakuvuga cane zankunda kuvuga ijambo rikomeye ngaho kubimbwa buri munsi nabi ntari umunsi umwe nkapfa byo ko wabaye ubuzima bugoye cyane novuga bw'ikuzimu ndifuza kumenya ati mbega ko twumva yuko abakinzi abarozi abapfumu bose mu byo bakora byose bishungana uvuga inzira ya sekibi inzira ya shetani mbega bo gute akazi kabo kameze gute bakora gute bimeze gute akazi kabo abishikira hariya ni bande n'umufumu n'umurozi n'umukinzi bimeze gute urakoze cyane ubundi ugushikayo neza agashikayo neza bwite agashikayo neza ni umuntu baba batanze bavuga ati uyu ntazasubira ku isi ukundi kugira ngo amabanga yacu batazayamenya urabyumva uwo ni washikayo neza nayo aba bandi hari igihe bakoresha utuntu tw'amangetengete bakaza batubona canke bakagira aho bagera niyo mpamvu nakuriya wumva ngo hari abajayo ngo gutora ibintu canke iki ntago bagerayo neza baza bagera kuri Mayimuna Mahoro nshuti bakunzi ba Buja TV mwe musanzwe mukurikirana Buja Hit nuvuga muri mu buruce mu mahanga ndabaramukije ndabifurije amahoro y'Imana yuko yokomana namwe nuvuga ubu n'ubundi kandi suye guhura turi kumwe na Israel nuvuga ni party ya nyuma kumbere ni ntayiwe ni ndende cyane kuvyo yaciyemo kuvyo yabayemo ni vyinshi cyane nuvuga kuva mu mwijima kaza mu mwiza ni ibintu bigoye cyane kuva mu mwijima kaza ahantu hera nuvuga ahantu hari Imana Imana ikakurokora ni bisi ibintu bya bose biragoye cyane araza kudusigurira ukuntu bimeze ukuntu bigenda mbega bimeze gute mbega yahoyamo gute ko turazi ko bigoye cyane reka kumbere tumuhaye akanya aturamutse hamace dusenga tutangura ikiganiro amahoro Israel mahoro biraza neza cyane ndashima Imana nawe ndabona umeze neza atakibazo nongeye gushima kuba twongeye guhura muri iki kiganiro Imana mwijuru guhereza umugisha kandi abantu bose aho bari ku isi canke mu mahanga yose aho bari tubifurije umwaka musha muhire amen ani Israel novuga ari mu ba mbere bakwa tukifurizana cyane umwaka mwiza kuko bivanye na gahunda yatubiranye turi muri December kandi araza kudusigura ni kubera iki muri December kuko igano geruka yambwiye ati muri December barakunze kubimaza byinshi barakunze kwica abantu araza kutubwira mbega kubera iki biba kubera iki bigenda gutyo kuko mu bwiganiro giheruka yarabicishijemo gusa ariko nashaka ko abisigurira neza impamvu biba hama Israel mu gutangura ikiganiro narishaka ko tubanza gusenga nkuko nyine tubanze gusenga Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikoma Imana ihambaye turashiye bugufi imbere y'inyonga zawe papa reka buri muntu wese agiye gufata akakanya aze kubonamwo byinshi aze kunguka byinshi ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo reka data twebwe turaciye bugufi kugira ngo ushigwe hejuru reka data buja buri muntu wese data buja afashe akakanya akazavuga ati ngiye kumva ibyo wakoze reka nawe ugire ibintu mukore kugira ngo wagure ubuhamya bwiwe kugira ngo nawe ejo bundi azarimo kuvuga imirimo n'ibitangaza wamukoreye reka uganze kandi utegeke papa we data buja nzi neza ko ushobora byose jambo rya ryaratubwiye neza ku kuboko kwawe guhora kubagushaka bose kugira ngo bagirire neza reka buri wese data buja aze kubona neza yawe binyuze muri iki kiganiro urakoze kuri Imana ibyumvishe mu izina ryawe ryera amen yes kumbere ka dutangure rero ni kiganiro cy'umunsi ni Israel ni kibazo cyanje ca mbere
tumaze kugira parti zibiri zinahe ariko feedback ndiko ndaronka benshi barabishima barifuza yuko hoba suite barifuza yuko hoba nuvuga ubukurikire nuvuga bw'intahe yawe ariko hakaba n'abandi bakavuga ati oya be nivyo bintu sivyo vraiment Israel ni ibintu ariko arafonda gati je ngaca nibaza kibazo ati mbega Israel yo ariko arafonda gute kuko umuntu ariko arafonda ibintu ariyumvira mvuga iki ndabivuge gute ndabipange gute bigende gute mbega ivyo ariko ikibazo kinshi nibaza ati mbega Israel mbari ivyo ariko arafonda yo bashaka nuvuga imvo ziwe kumbure umuntu we bayivyimvira ukonye bavyimvira nuvuga umunzira yiwe tutazi kuri Israel atabigira kuri YouTube yiwe akabishira kuri channel yiwe cyane icambere ndashimiye cyane abantu barimo gukreya ama Facebook menshi kugira ngo baze bantukirako kandi babavuga butumwa bonzi abavuga butumwa bonzi kugira ngo baze bantukiraho basevye byitwa yuko ibyo ndimwo kuvuga bitari byo noneho ikintu kimwe no babwira namwe muzavuga ibintu bitari byo ariko muhindure benshi baze kuri Kristo sibyo ico ni cambere Imana izobiguhembera ikindi ca kabiri nkuko kivuze je ndagira cano ariko ntabyo shiraho kugira ngo batazavuga ngo yashatse ama views ngo nibyo yashatse kugira ngo bazabahembwa urabyumva wijiza amafaranga aha ico ikindi naco bazi uko we dukorana interview uzunyishura nta faranga uzuma urabizi no gukora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguca abantu batazi ikintu babashe kugisobanukirwa bakimenye noneho ibyo ngibyo ntago naza mifataho umwanya ngo kugira ngo ndimwo kubesha abantu ubwo buzima sinabunyuzemo no kurishisha amafaranga gisi nibaza ko ronoronka n'amafaranga ndaguha kuko mu rundi mbona umenga ikindi naco uzoshaka ibintu uvuga isaha uri kurabesha barakumenya tu usanga wihenze usanga kaciyemwe uzoshaka ibintu ubesha isaha yose utanahagaza nababwiye ati munyihanganire je ndanavuga nihuta sibyo uzabishaka ibyo uvuga biragoye gose kurabesha isaha yose uzubimara ubesha noneho ubu ngubu iki gice cyo tugiye kuvuga uze kufasha uze kugenda ushiraho amafoto nza kuvuga ushobora kuvuga Imana yarafunguye amayira ndagenda mu ndege ariko bakatubo ntagaza zijambo sivyo amafoto muze kugendamo yashiraho yes kumbure ndifuza yuko Israel nitwaiza kino kiganiro kuko bise nuko ari kiganiro ca nyuma gisa gisoza novuga intahe ya Israel ndifuza yuko amafoto yose unifuza ko kija muri kino kiganiro zo kuza kuyandungika naza kuyaguha azajamwo sivyo azajamwo zavuga ati kigiye nari meze ukuntu rero abo bantu nababwira courage kusebya canke kumvuga nabi kabisa navuga ngo Imana izabibahembera sibyo ariko je naratangiye gukorera Imana nta kizampagarika icambere muri abo base burya ikintu kimbabaza sikindi ico mbabaza nkazambabara niri ubusa nkazamburara naho ngo wamvuze burya umuntu akuvuga kubera kubona arakubona imbere ziyo twe n'abantu b'inyuma twovuga kandi tutababona ariko kubera babona niko ndabasiga barimo baravuga cyane none ngubu umubosi umugwiza atunga mu gihugu yavuga ati Israel ntago shaka mu gihugu ntago yomenye ariko abangaba kubera ko bagize kubera ko baguma bambona cyane bagomba kumvuga ikindi ndabashimira bamvuga nabi ariko bakandeba nibi bice baraza kubera nani byo biza cyane kuko nabo nyene hagerega bariyumvira Israel uretse mbege ibintu sirimo kwe nibi bice baraza kubiraba n'ubundi bongere bavuge ariko nibafite ubushobozi bwo kwitabaza kujya kiganiro washizeho bagifutira igikunda biragoye cyane urabyumva we nabwiye ati bakre Facebook nyinshi zo kuntukirako sibyo kugira ngo bikunde bigira imbaraga oya nabo nyene niba bifuza yuko bonovuga bokubeshuza babona yuko ivyo ruko ravuga ko ari bubeshi bo twakura bakandika ngaho hama tukazobahuza Israel ukaduhuza nabo noneho wamara kuduhuza bagahita bavuga igihe batangireje kumenya pana kuvuga ngo numvise azovuga ati Israel ndamuzi neza ari umwana yakuze ukunuko Dore ko bamwe bagenda bavuga ibitandukanye bana kuvuga ngo namubonye ngo ubu ngabahana wowe aho wavukiye hari gihe wakuriye izo ngiyo za Mwaro ubu bibujumbura nije mvuga ngo nguru w'Imwaro kandi wakuriye aha ngaha urabyumva rero kugira ngo uzovuga ati ndamuzi neza kuva kiri umwana kugera ubu none uzaza uduhuza kugira ngo abivuge neza nivyo nifuza gutukana si byiza kuko mu Israel amaze no kwikeka ko ari abantu bakreya novuga uretse no gukreya baranashatse nabo baha amafaranga b'abakecuru
kugira ngo bazavuga ngo Israel ngo je ngo nije mubyeyi wiwe ngo yarantaye ngo ubu ngubu sinzi niyo yagiye. Urabyumva ibyo bintu barimo gukora, barimo gutanga ifaranga zanyu baze bazirya, sibyo? Barimo kuzitanga kugira ngo bazirye, kugira ngo nge nkunde sebe bamubwiye ye nago byokunda. Hano mu Burundi ni wiki zina ryanje, amahanga arantegereje, mu mahanga barantegereje, ntago byokunda nibyoza binashoboka. Imana ndayishima, Imana yuko ifite ahingejeje ikora. Mbere hari ibintu natinya kuvuga ngiye nko kwigisha ahantu kugira ngo bataza kunya imitike, ariko ubu ndagenda niba ngiye n'imodoka nkabwira ati nubwo munya imitike imodoka irantegereje, ndarangiza kuvuga ninjiremo ntahe, wakomereka wareka birakureba. Rero ahubwo novuga ngo barimo kugirisha rukundo Imana irimo kunzamura kandi barantanze gukizwa. Yes, reka kumbure dutangure rero novuga na nzenya y'umunsi. Israel rero aravuyeyo, arashize novuga kuri arahuye na wa muntu yari yambaye ivyera, arakubwira ati nari nifuje ko kuzokurokora kugira ngo ijambo ryanje novuga ubutumwa bwanje uje kubuhereza, novuga ababukeneye, novuga ni benshi cyane bifuza cyane kurokoka. Mbega vyace bibandanya guke ko tuzi ko bigoye cyane. Urakoze cyane. Ubwo ico gihe mvuyeyo yari yasezanije ko nje kubohoza abandi nkuko nawe yambohoye, ariko nabaga afise ubwoba. Naratangiye mura n'ubuzima bwo gucumbikisha, sinko ndatawe kwaka nk'indaro we indaro kirumvikana. Noneho ubwo ico genza ntangira kwaka, ambwira abantu ati ico muza kumva mutumvishe neza, ndaza gutanga nimero kugira ngo ucumve. Kwera hari abantu benshi babaza nk'akabazo bakaza bavuga ngo none imodoka ngo yagenda gute ngo nibiki, kumbe ufise nk'umushoferi we nibavyumva cyane nta bantu none katare we yarayifite. Kuko hari utubazo bagenda babaza kandi wagakuye kuzunyandikira nkaza ntukubwira. Tugikomeje maze kuvayo ubundi ujya mu namaze kugira hari impano yahise ampa izi zitatu. Shambere yari ampa impano yo kwizera, kabiri ama impano y'ubuvugishwa, ama niyo gutegeka. Impano yo gutegeka benshi ntayo bazabagira. Yesu yigeze yabwira Lazaro ngo ntabwo uzapfa, Lazaro arapfa. Yesu ahita akoresha impano yo gutegeka kugira ngo amuzure. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo nkwanuriye ntibibe noza nkutegekera bigakunda. Simvuze ngo muzoshakishe ngo mbahanurire, simvuze ngo muzoshakishe mu mvo zo kubasengera kugira ngo bikunde bigenduko. Oya, abo sengera barahari. Nawe umpaye umutwaro nawo gusengera, ariko sinje hano kugira ngo wumve ko ndi umukozi Imana ngakomeye wagize ukunuko. Ariko ushobora kubwira cyo sisanzwe umuntu agenda na Yesu akagendana na Mpwemu Yera n'Imana ibintu bitatu, uwo ngo yazaba usanzwe ntabwo byaza bikunda. Noneho maze kuzana akindaro natangiye kuzanira nyine no mu materaniro, ariko nkaba afise ubwoba. Imana ikazimbwira ngo wowe shaka kuzaza umvugira ibyo nagukoreye, ariko ntabwo nari bwabohoke. Impamvu ntari bwabohoke neza ngo bishiremwo icyo navuga, bazaga bambwira, barashobora bambwira ngo bambaza ngo urashonje, aho kugira ngo nemere ibyo banzanira ibiryo, nkahita mvuga ngo nta biryo shaka, ndashaka amaraso. Umva ko ntari muri yandaro bari baguhaye, nkahita mubwira ngo ndashaka amaraso cyangwa ngo ndashaka inyama kandi zibisi, kubera ko byari byamaze kumba. Urumva nari nko kuvuga ko ntari bwabohoke neza. Ibyo rero biza kushiramwo kugira ngo bampeje bampaga ji itukura kugira ngo bize gukunda kari amaraso. Noneho je mpita nguma aho ngaho ndahura n'ubuzima bubi, nahora nkura n'ibitero byinshi bitandukanye. Murambabare gato aho wari washikiye bari bakuzi, bari bazi ibibazo waciyemo. Kubera nanje narirebaga ubuzima bwo nari ndimo, nkavuga ati abantu banzi nabaye muri biri nibona ndaza n'umunsi umwe bavuga ati uyu muntu niyo gahunda afite. Nagendaga nkashaka aho batanzi. Ndibuka ahambere nagiye kwa Kindaro, n'ahantu baza bita ku Gaseke uvuye i Kigali ku muhanda uzujya Ibyumba, niho natse indaro. Noneho maze kuhaka indaro, ubwo ngubwo nagombaga kuhaba nabanaga nabo ngabo baho muri urwo rugo. Ico gihe nkazanza nko mu masengesho bakasengera. Kubera ndibuka ico gihe maze gusa nk'ubivuyemo abantu benshi baranzi, haba no mu Kayanza n'ubundi baranzi. Ngiye kwinjira mu rusengero nabanza nkapfukama ku muryango, ukuvuga ngo numva Imana ibintu yankoreye biteye ubwoba, nkavuga ati nzaza ninjira mbanje gufukama bikunda yuko nayubashe nubashe n'ikibanza cyayo.
noneho je nguma aho ngaho abo ngabo bampaye indaro ca ntangira kugira iki ntangira uwo musore waho azavuga ati none wowe wazagiye nari nzi mwo kogosha gakeya azama saro yiwe ngo nzashaka ifaranga zo kurya nabwo nari meze nabi nari nteye ubwoba nta kintu co narindi nta kintu co nari ifise noneho ubuzima kugira ngo nzabumenyere nubwo nahozemwo bwa mbere barabwumvishe numva yuko bigomba kuzangora kuzofata umwanya ndaba muri ubwo buzima noneho aho ngaho namukoreraga nago twagazaga tuja gusenga ariko Imana ikambwira ati mwana wanje uzaza umvugira none ico gihe naraje imbere y'itorero ngo mvuge ivy'Imana yankoreye nkahita nikubita hasi bakanterura baja kusengera sinabashaga kuvuga nta kintu na kimwe nabashaga kuzamvuga urabyumva sinabashaga kwatura ngo mvuge ikintu na kimwe noneho bagahita banterura bakanjana ikindi gihe nazagenda ngo shinga intahe nkagahita banterura bakanjana ikindi gihe bazagira ngo shinga intahe nkahita ntangira kurira bakaza kunkura kuri podium amarira yanyishe ico gihe tukazaduhura n'ibitero narashoboraga kugenda ngiye kwinjira mu nzu nkasanga nk'inzoka iri hejuru ku muryango yashakaga ngihita njya mu mutwe kugira ngo cepfa birangire sinzamene amabanga y'abadayimoni na rimwe niyo mpamvu wowe ufite ikintu Imana yagukoreye ukaba utarashinga intahe uvuga iby'Imana yagukoreye ntabwo urabohoka nta n'imbaraga z'Imana urakira muri wowe byanga byakunda ico Imana yakoze ku buzima wari ukwiye kuzigisangiza abandi kugira ngo numara kugisangiza abandi ububasha bw'Imana bumve imbaraga z'Imana ubu ngubu umukobwa asigaye yaba yaragendeye mu byaha byinshi bitandukanye yarasambanye akaba yarahindutse umukozi w'Imana kaza bango ni navuga ko nasambanye ngo nta mugabo nzaronka ngabantu bazontwenga kandi hari uzoba ari muri ibyo byaho urimo kunyuramo avuga ati nanje ngira mfata umwanzuro Imana izompindura ari ibyo nge barabashobora kuba barumvisha intahe barimo ariyo bari bakiboshwe nabyo bagahita bavuga ati nanje Imana izontabara bizogenda uko bivuze ngo izi ntahe dushinga nibyo Imana iba yarakoze kandi hari abarimo kunyura mu buzima nk'ubu natwe turimo kunyuramo kandi bikaza bikunda bakanabohoka reka twihutishe cyane noneho je ndaba muri ubwo buzima ico gihe mva aho hantu nta kintu na kimwe nari mfite sinabashaga no kuvuga ico gihe ubuzima buranga ubuzima bumaze kwanga naje kugaruka mu Burundi noneho ngarutse navuga ati n'ubundi nta yindi shuwa reka ngaruke ngarutse nzangera nanone mu Kayanza nahise nja ahantu ho bita mu Maramvya nja ubwo ngubwo ntangira ubuzima bubi barandebaga bakazavuga babonye narahindutse kubera bari banzi mfite amatetire mu mutwe nambara amenyo y'inzahabu ngendana na yankoni barabizi bazaga babimbona noneho baravuga ati none ko yahindutse bimeze gute batangira nyine baravuga ati bimeze bashaka kumenya ubuzima bwanje aturiya byagenze uku nuko noneho bazabampa indaro abo ngabo bacumbikiye nibo bagombaga kuzabafasha mu tuntu duke duke ndashimira Imana hari umupasiteri ntabwo muvuga mu izina ariko n'uwaho nyine mu Maramvya ni umupasiteri muri Pentecote yarampaye bazaga bangaburira nkabona ico kurya niyo naho bazaga banangabirira imyenda ishaje bana mishasha ishaje cugena rifise ico gihe bagitangira kungabira imyenda ni iyi foto muraza gushiraho ifoto kuntu nari imeze bagitangira kungabira imyenda hari muri ahubwo hari abantu babaza ngo none ngo yabohose ryari 2016 nibwo nari ntangiye kugira mu by'Imana noneho 2017 ni iyi foto murimo kureba hano 2017 noneho je mpitanguma aho ngaho bakaza bangabira imyenda ishaje nkaza nambara sinagiraga n'ifaranga zo kuyogoshesha noneho umupasiteri nawe aza guhura n'intambara avuga ati buriya muntu wacumbikiye ashaka azotware ujya mu mukobwa wawe kandi nurangara zo mutwara baze babana cyo gihe ukuntu nari imeze n'ibyo gushaka nabyo nasaga niyumvira ku buzima bwanje ari nabyo abantu bamaze iminsi bava none ngo we ngo kudashaka urindiriye imyaka afite iracari mike ikindi bakunda kumbaza ngo none nijya nkunda kwivugira ngo hazoba ari samedi uko bwanje buzoba ari samedi kwa ukunze kuba samedi noneho uzacumbikisha bari baza kumukomera baravuga ngo we nutamwirukana ava aho ngaha agenda babwira umupasiteri tuza tugukura ku bupasiteri ntuzongera kubaho byavuye kubo hejuru tuza tugukura ku bupasiteri ntuzongera kubaho yarasanzwe akorana nabo nyene ni mu Pentecote nyene yarasanzwe ari umupasiteri muri Pentecote yego
asanzwe gusa umupasiteri noneho biva hejuru kuba mukuriye nkuko bavuga ngo umwungeri wa mbere cyangwa nutamwirukana tuzohita tuguhagarika ku bupasiteri shatse kuvuga iki gute umuntu yacumbikiye umuntu ashaka kubohoka mwumva mwirukana murimo kwirukana abantu none nimba n'urugero hari umuntu ashobora kuvuga ati uyu yakoresha imbaraga za satani ntitwomwegera none we niba ukoresha iz'Imana ko ziruta za satani wagiye ukamusengera akabohoka kugira ngo nawe ahinduke abe nka wewe we nagiye mbitura nk'ababyeyi kugira ngo bazaze bafasha amasengesho bikunde ariko sibyo bafashije bahise bumva bonyirukana nkazamva no mu gice cabo nkagenda niyo mpamvu uzabona muri komite ngo nwa mu marambyaga ibiki kumbe bambonye ico gihe nyine ubuzima bwaranze bumaze kwanga nongera ndavuga ati none gahunda ihari nzoyigenza gute nza ngenda nzanja mu Kirundo hegeranye n'umupaka no kuvuga ngo hose nabaga mafite abantu twari twaramenyanye kera noneho ndahaja naho ndahacumbikira naho bigenda kwa kundi rero muri Penigoti baza bambwira bihangane ko bamvuze itorero ryabo nimwe mwambatije ndabubaha ariko hari ikintu ntazampurizaho nabo kuvuga ngo umuvuga butumwa wabo ntaje kuvuga ubutumwa handi kandi Imana iduhamagara yatubwiye ngo mugenda muvuga ubutumwa jimpamagara amwe yatugenda ubuvuge mu bakomeye n'aboroheje mu gihugu canyu n'ikitari canyu mu muji no mu caro ntabwo yambwiye ngo genda ubuvuge muri Penigoti gusa no kuvuga ngo message duhabwa nizisi abandi bose n'iz'abantu bo kwisi bose ariko pana kuvuga ngo atari muri Penigoti ntago bizokunda baza bashira condition ngo bagiye kundera nk'imyaka 5 ntavuga ariko iyo myaka 5 niyahera bazoza barekana ntangire kuvuga ubutumwa ariko muri Penigoti gusa ndababaza ati none ko je nzangira n'impano yo kuririmba ngo ntabwo uzaririmba ku giti cyangwa haza haduga ubwibone uzazuririmba muri korali urabyumva ndavuga ati rero aba bantu bashaka kuzimya iby'Imana yamvuganye nayo tureke kumvira cyane abatuyobe ahubwo tuzo twumva ijwi ry'Imana noneho menya iby'Imana yambwiye ko yambwiye nzabuvuge mu bakomeye n'aboroheje igihugu cyacu n'ikitari cyacu muje no mu cyacu sinari bwabohoke sinari bwatangire kubivuga ndi serious ndibuka nangira kushinga intahe nazaga mvuga ngo Imana yaranjanye aha nawe kavuga ati umuntu yambaye uku yakandagiye koko muri Amerika abantu bakibaza gira n'impuzu yo zo kwambara yarahakandagiye umuntu ntari nko kubesha ko kareba umuntu imyenda nambaye niyo bangabiye nta nkweto ngira nkumva ubuzima burase runahise fata umuntu ndavuga ati rero hako byase mu Burundi ndahasezeye ndisubire n'ubundi mu Rwanda subiye mu Rwanda nzambona akazi ko muri restaurant ubu rero ubuzima bundi ndabutangiye neza ndatangiye kubuvuga neza ubuzima uko bwagiye bukurikirana mbona akazi ko muri restaurant maze kukabona barampa akazi amakazi ko koza amasahani maze kukabona ko koza amasahani ndagakora ariko nkaza bakaza bangaburira saa 12 za nimugoroba noneho mukungaburira saa 12 za nimugoroba urumva n'ubundi nirirwanye inzara noneho nkamubwira ati warese nkazanja ibyo kurya abakiriya basigaje arambwira ngo ibyo byo kurya abakiriya basigaje hari umuntu afise ingurube niwe tubiha burya nitunagufata urimo kubijyaho tuzayagukata ku kwezi umunsi wa mbere namenye amasahani 3 ku kwezi bazaga bari bumpembe 5,000 by'amanyarwanda ku munsi wa mbere mena amasahani 3 wa kabiri mena andi masahani noneho nangira gukora bajambwira ngo ngiye kuzokora amezi 2 ndiha amasahani yawe ukinira gukorera mu madeni bivuze ngo iby'Imana itunyuzamwo byose nibwo buhamye ubu ngubu turimo gutanga Imana ahantu hose tunyuza nkunda kuvuga ngo ni ishuri ry'Imana rero Imana nkunda kubibwira abantu izi kwigishiriza mu ishuri gishaka hari abo yigishiriza muri eterina hari nabo yigisha biga bataha urabyumva hari nabo yigisha biga bataha rero abo ngabo yigisha biga bataha ubwo buzima ikintu nabubonyeho ubuzima bw'amashuri asanzwe twiga n'Imana nibwo bishaka gusa aha ngaha mu buzima busanzwe abiga muri eterina n'abiga bataha ntabwo baba basa niyo mpamvu uri umurokore urimo kudukurikira ukaba umaze igihe urimo gusenga Imana urimo urayisaba telefone ukaba utarayibona we Imana yakujanye muri eterina kandi eterina telefone ntizemewe nje nivyo rero mu gihe zitemewe uza wihangana ukaba muri ubwo buzima ikindi ca kabiri kiza kiranga abantu Imana yashize muri eterina ntibaza bagira abashitsi muri eterina ntabwo umwana wawuja kumusura uko ubonye ugende bashiraho igihe niba ari rimwe mu kwezi niho uzagira abashitsi nk'umufungwa nuko noneho mwebwe mwabarokore mwe musenga
mureke kwidogera abantu musengana ngo ntibaza kubaramutsa mwebwe muri eterina kandi muri eterina ntabwo baza bamena porotayi ngo baze babasangemo ariko igihe cyashize uzabona umuntu musengana runaka azanye utuntu uti narinje kukuramutsa kubera ya tariki yo gusurirwa aho yageze ikindi cya gatatu kiza kiranga umuntu Imana yashyize muri eterina imyenda yiwe izisaza vuba iniforme muzamuzifura mu ijoro mukazambara mu gitondo ziranyaruka guhera ikindi cya kane ntabwo azarira ku masaha yashatse hari igihe arya saa 8 hariho n'igihe abibura kandi ntasha avuga ngo ndavuye mu ishuri barabyakira ariko wamurokora Imana niba yaragushize muri eterina baho muri ubwo buzima ikindi ntibarya ibyo bashaka ari gihe babatekera umuceri meranje n'amabuye meranje n'ibiharage harimo n'udukoko ugomba kubirya ari nayo mpamvu Imana ishoboye kugushira muri eterina ni wa wundi uzusanga nubwo yo bafite ifaranga agenda baza ngo nta nyanya zamenetse mufise nta nzima yorya arumva atari ziwe Shase kuvuga iki ishuri ryose Imana yagushiramo buriya nje niga ntaha musigaye niga ntaha ndagira abashitsi ndagira amamega yo gushira kuri telefone ndagira nabaza kusura ndanagira nico nambara sibyo aho ngaho mba niga ntaha ariko nanje mba nkiri ku ishuri amashuri ubundi bibazo ntago bizabihera ahubwo bizabihindura isura ariko ntibizabivaho ngo birangire none ishuri ryose Imana yagushiramo ikintu nyikundira nubwo waba uvuye muri eterina uvayo ufise ijambo riri muri wewe ufise ijambo kubera ugiye muri eterina ntawe uba kuvuga muri quartier niyo mpamvu ahantu ba wamurokore usenga nubona bakuvuga cyane za nkunda kuvuga ijambo rikomeye ngaho kubimbwa buri munsi nabi ntari umunsi umwe nkapfa bivuze ngo aho abantu bamenya aho ububwa buri munsi n'ububwa bwanje nabi ntari umunsi umwe bakavuga ati ndaho yagiye yakoze komeye shatse kuvuga iki muri quartier haje mwimbwa ntibayivuga basanzwe bayizi imbwa n'imbwa ariko haje intare birahinduka baza banavugana n'abaturanyi barakumenya baravuga ati uriya runaka yaje ni muntu ki ntuzagira ikibazo bagutinya barakubona kutasanzwe bamenyereye babona utubwa ariko babonye impinduka muri quartier ntukazuja kubisobanuraho ngo barunaka bamvuze ngo bagukoze ibi nta kintu bitwaye noneho je mitanguma muri ubwo buzima maze kuguma muri ubwo buzima ntago byari byoroshe na gato kugira ngo nzabuvemo maze kuva kuri iyo restaurant naje kubona umumama abayibona wararishe amezi 2 hama munyumura yivako ntago naje nkikarangiza naje mbona narifise agatelefone yaro du telefone twatundi tumwe Opramine niko narifise noneho nza kuri Facebook mbona umumama wa Uganda bazamwita Joyce nawe Imana imumugisha yatumye nkandagiza ikirenge canje mu Buganda noneho muri ico gihe Imana yari imaze iminsi ngira ati mwana wanje izina ryawe ndaryanditse mu kirere ca Kampala noneho navuga ati none nabona umuntu avuye Kampala nahoranya Bugogo nkaja ku modoka zitwa Trinity nkazambaza umuntu ati ese ikirere ca Kampala wabonye gute sambwira ati ni bisanzwe nkavuga ati Imana yarambeshe ko yambwenge izina ryanje yaryanditse mu kirere ca Kampala noneho mbonye uwo muntu wa Uganda arambwira ngo nzagende ngene ndamujaniye umukozi we yari yarashakaga y'umukobwa arambwira ngo nanje azahita mpereza umuririmbyi yitwa Theo kugira ngo abari wa makazi ko kumukorera Theogene nyene Theogene yunguye wari ariye no kwicara niwe bazahita bampa ampereza akazi noneho mu kugira ngo ndamujana tugezeyo wa mukobwa baramufata noneho je kugira ngo bahite banjana Theo kugira ngo afashe no kugira ngo banjane afashe bahita bambwira ati Theo twamubwiye uko umeze aravuga neza ko atokwemera avuga ko akoresha abakozi bari smart ati rowe turebye ukuntu umeze ntabwo yakwemera ati ahubwo sinzi ukuntu biri bugende urumva aho ndi Kampala nta n'ifaranga afise zasubiza inyuma baza bamba rero baravuga ati ariko hari umubishop twakuboneye reka umubishop aba ari utangira gukorera umubishop turabona narambaza ukora ikiboyi uko nico nagombaga gukora arambaza ati wowe urazi guteka yamubwira ati wagira ngo nibyo nigi ntabyo narinzi sinari bwigere nteka noneho ubwo ico gihe arambwira ati tugende mu rugo yari umusore tugeze mu rugo arampereza nteka amafiriti nteka umuceri nteke ni iby'inyanja bingi biva muri amafi nteka amafi noneho arambwira ati uze guteka neza ndazanzanya abashitsi
aho ngaho muri urwo rugo habaga gaze nanone yo gutekeraho ntabyo nari imenyereye nje nagendeye umuturanyi w'undi mukozi aravuga nabwira ati ngwino uze ucanira ibi bintu azaraza arabicanira amaze kubicana naravuze ati rero ndafata amavuta nzashira mu isafuriya nyashizemo niyumvira asanga nahora ngenda ahantu naryaga canke mu rugo bazaga banzanira umuceri amafiriti n'urufi barengejeho bavuga ati ibi bintu bashobora kuba babitekana urabivanga byose ndangije nzafata amavuta ndasukamo mu isafuriya noneho nzanzana amanuza ibirayi biharuye bihasi ngira ngo nuko bihwara nzashira muri ayo mavuta nzanzana n'umuceri ndasukamo nzana n'iby'inyanja shiramo noneho ndeba ntibirengewe nzana n'amazi ndasukamo kugira ngo bize kurengerwa bize gusha neza nukuvuga ngo narafashe byose ndatekana ndabiteranya maze kubibona uko ndapfundikira ngiye kureba ko byahiye sanga amafi yagize urazi urufi rutetse mu mazi n'amavuta sanga byashwanyaguritse byacanganye n'umuceri ibirayi byavanganye byose mbese natetse meranje maze kubibona uko ndavuga ati ibi bintu uno munsi birananiye ariko naho binaniye wasanga ejo nzabishobora reka nihangane ndarurashira mu isoro rimwe atasha arambaza ati none ko hari isoro rimwe izindi ziri he namubwira ati byose biri aho ngaho apfunduruye asanga byose nabiteranyije nta nico kujya yabonamwo arangije yafashe telefone azahamagara arahamagara inshuti ziwe ngo mumeze neza Kanyombya w'iwacu Rwanda muramuzi muze murebe uno munsi niwe yantekeye bose barahurura baraza ngo baje kureba Kanyombya yamutekeye bamaze kuza ikintu baje gukora hajemo umukozi Imana azavuga ati yahise ambwira ngo ati wenda kwirukanye uviye mu rugo nabwira ati mbabari arambwira ati hano ntiwaje kuhigira guteka genda azava umukozi w'Imana umwe aravuga ngo uyu mwana naho ugiye kumwirukana afite ibintu by'Imana byinshi muri we janiri wanje kumbe hari ibintu bituzaho nk'ibigeragezo harimo igisubizo cacu wamurokorewe niba urimo guca mu bikomeye ihangane ico kigeragezo kikuzeho kiza gihese igisubizo c'ico kibazo hari abantu baza basenga ngo mana ngo simbisha ibi bigeragezo yabigusimbisha se utabiciyemo ngo uvemo wakomeye ntago yabigusimbisha canke ngo ndanze ngo imigambi satani angiraho Imana ntagize ibuza imigambi satani agira ku bantu ahubwo iziyibuza kisohora gusa ariko bundi bundi niba habaye ikintu gihomba satani azahomba cyane kubera arategura ibintu byinshi Imana ikamureka ariko akaza bihombamwe ntibisohore umuntu yaca yigira ko nicigwa kuri hahandi shetani yakwagerageza Yobu nuko Imana yamubwiye ati ugira ibyo ushigondwa byose atwara imbutunzi bwose ubugingo bwe ntuzukoraho natwebwe nukunyene uko bimera nuko burya uvuze Yobu turankurura cyane burya Yobu yarigeze gura n'ibigeragezo cyane azavuga ati wa Mana we urimo kuntera ibi bintu wakunyereka nkaza nkubaza nkaza nkwibariza ibibazo Imana inavuga ati Yobu we nzazumbaza Imana iziza Imana yabajije Yobu ibibazo birenga 60 Yobu azavuga ngo nari narakumvishe none ndakubona yavuze ikintu asubiza Yobu yavuze naki ariko azavuga ati nari narakumvishe none ndakubonye urabyumva rero bishatse kuvuga iki aho ngaho tugenda dukuramo ibintu bikomeye byinshi ikigeragezo kije ntikize kuduhitana kije kutwigisha kandi ishuri Imana idushiramo nkuko narivuzeho Imana harigirishira mu mugabo wawe ariko urimo kuvuga ngo umugabo yakunaniye kandi ari we professeur wawe urumwe murimo kwanga kwiga niba Imana yashize mu isomo uziga nuko noneho ubwo ntibyari byoroshe na gatoya ubwo aranyirukana ndavaho uwo mugabo nawe anjanye mu rugo iwe kuhaba sanga mu rugo iwe n'ubundi hari ikigeragezo nkazanja kuryama mu cumba nkamara kuryama umudamu we akazaza akambyusa ngo we ntuberewe kuryama ku gitanda genda uryame ku isima nkaza ndara ku isima kazabuca imbavu zandiye nkazinduka akazazinduka mbyusa nka saa 11 bugira buca ngenda kuryama mu cumba kugira umugabo we ntabimenye ariko 12 mbe nagiye gushaka amazi karayisa imwe mu gitanda Panisa yumva uguza kugenda kuzana amazi ngo 12 wowe yashikanye kandi mwaza kuyashaka ahantu kuri amazi yazagabura nukuvuga wajyama nk'iminota 20 ntiwasinzira noneho ndaba muri ubwo buzima ico gihe maze kubaho muri ubwo buzima ndavuga ati rero Mana ubu buzima kuko wazabuhindura wonde kwaje kunanira nwanza gucumbikisha ku bandi basore bakaza bampa indaro
nkaza mbana nabo ariko bakazavuga ngo ntibabana n'umuntu adakora nzave muri urwo rugo ngende icyo gihe bazavuga ngo bazimuka mbaho ntegereje ko bazimuka mbaho muri ubwo buzima mbaze kububamo ntibyari byoroshye nazaga ndya ibintu mu Buganda bita igikomando igikomando bafata capati bakazikeba bakaza bashiramo umufa w'ibiharage ukaza ubigura ifaranga capati zibiri cabaga ari 1000 bakaza basukamo umufa igikomando rimwe nkakibona ubundi nkakibona canke nkakibura mbaho muri ubwo buzima navuga ati Imana kubera ikimeze uko kubera ubuzima ndimwe kunyura ngo bumeze uko ni wowe wamamagaye canke narihamagaye ni wowe wantabaye canke naritabaye ubuzima butangira kwanga naje kuja kuri Prayer Mountain ya Uganda umusozi benshi bazabasengeraho ndagenda ngubaho uwo musozi ndawubaho nyakubaho nawubayeho amezi 3 ni umusozi basengeraho benshi barawuzi ariho benshi bazavuga ngo Imana ngo yazangoneshe nkabwiye tuzagende ku musozi ube y'amezi 3 canke Imana ikunyuze mu byanyujijemo nawe ugende gukoresha canke kugirire nk'ibi abandi hari umuntu yambwiye ijambo rimwe rirambabaza yari umukobwa azambwira ngo wowe sha nta buzima bubuzi ngo wakuriye mu iteremusi numva ndababaye cyane nibutse ubuzima nanyuzemo navuga ati ntabyuzi abana bakavuga ngo ngaracara umujene ngo Imana ngo yamusubije vuba yasubije vuba ariko ikunyujije mu byabanje kunyuzamo niho wamenya yuko yasubije vuba je ndagumaho noneho ntangira mbaho mu buzima hamwe ntangira kwiheba ico gihe zanaki ico gihe hari umusore yazaga ntiza telefone zanakira message za Zari arambwira ngo urifuza iki Zari baramuza abantu Zari agendana na Diamond Platinum ngo yigeze kubaho nk'umugore we baravyaranye n'aba zanakira message nanimerewe n'ubu ndacayifitemo hano yo yakoresha iyo muri South Africa azambwira ngo wowe urifuza iki korera ndambwira ati je kintu nifuza wo nkorera shaka ko woshingira urushengero nkazamvuga ubutumwa arantuka ibintu byinshi nguri igicucu nguri ibiki tiwaze nkagushira muri system ndavuga ati naye ati ntayo nasubiramo ubugira kandi ico gihe zibaturekeye no kuvugana connection ya ijirangirira aho ngaho bikurikiye hashize iminsi nzanandikirwa n'uwo bita White Brown wa Uganda abantu benshi baramuzi White Brown no kuvuga ngo niwe agira afite amafaranga menshi cyane ngo bita White Brown uzamusacinge nkahe uzagenda ubona amateka yo sinzi niba waba umuzi noneho uwo nguwo nawe azanyandikira niwe ashinzwe gutanga amafaranga mu bajene ba Uganda kugira ngo biteze imbere azambaza nawe ngo urashaka iki nawe nzamubwira kwa kundi nawe yongera arantuka nukuvuga ngo nagiye mpura n'ibigeragezo byotuma subirayo bitewe nuko nari mbayeho nabi ngenda mpura n'ibyo bintu bitandukanye kugira ngo nobe no subiramo nkareba ubuzima ndimo nkavuga ati Mana kuko ubuzima wazaburangije wenda tufo turagenda dushiraho dukeya ukuntu nari imeze aha ngaha mvuze ko nabaye ku musozi Prayer Mountain aya mafoto uza gushiraho cyangwa yanga yaboneka nayo narindi kuri uwo musozi urabona ukuntu nari imeze wagira ngo nari ishaje kurusha ubu ngubu ukomeze noneho ndabaho muri ubwo buzima ubwo ngubwo umusozi umuntu yarazazanya ushobora kubaza ati ku musozi yabaho gute hari igihe umuntu yazagatekeye amata kama nkanywa canka karindazi ntakarya ariko ubuzima bukagenda buranga iminsi yegera imbere ico gihe sinari bwatangire gutanga ubuhamya uko Imana arasanga ku musozi arasengera avuga ati ndakujanye mu giterane mu caro ntangira gushinga intahe ntangiye gushinga intahe ariko simbivuge byose ko nabaga afite ubwoba Imana rero irambwira ati ndakubohoye Imana irambwira ati mwana wanje ndakugendesheje amahanga indege nzayihindura nka kuri umuntu yatega bisi niba Imana ikubwiye ngo izayihindura nkuko watega bisi imodoka zigikora covid itaragwira imodoka zigishika Kampala zigishika i Kigali narakoze urugendo rwo kuva hano i Bujumbura nkaje Kigali n'indege aho ngaho bavuga ngo ntiyari yayihinduye bisi ni kuvuga ngo bisi niba ihagaruka genda n'indege Imana hari ikintu iba yakoze Imana irambwira ati uzamvugira mu bakomeye n'aboroheje uzamvugira mu muji no mu caro ico genza kuvuga ivuga butumwa mu caro azamabwira ngo Imana yangiriye neza bandeba bagaseka bagafa Imana yamugiriye neza gute ndeba impuzu yambara nta kigenda yamugiriye neza gute bigenze gute abantu bashaka
tubabwire ngo Imana yatugiriye neza bahita babanza barebe mu bigaragara ku mubiri noneho baraja mu mwuka mu nyuma ntibabyemera rero ndagumaho ico gihe zanandika indirimbo yitwa Yosefu bikunze mwaza kwishiraho agace gatoya cyane ariko bikunze bidakunze ntaco bazayishaka kuri YouTube yitwa Yosefu navuzemo amagambo akomeye avugamwo uw'Imana ibisa amabanga ahaciye hose baramwanga ngo bakamwanga ntawe yanga ngo kubera ko ibyo ababitse bikomeye ngo ariko iyo bivutse bikiza benshi noneho ndayiririmba ngirirwa n'amahirwe mbona umuntu anterera impunga ndayisohora bakantumira mu gikorane ngiye kuririmba iyo ndirimbo kubera ukuntu nabaga nambaye bakayiha uwundi muntu akaza kuyibyina je sindirimbe kubera ko yambaye neza akaza kuyibyina n'umusore w'umunyankore bazaga bita muzungu muremure akaza kuyibyina akayibyina roho bikaza byitwa kariye iyo ndirimbo umusore iramwamamaza kubera ko je ntarinzwe iramwamamaza imugeza ku rundi rugezo bihita byitwa rero ko iyo ndirimbo ari gwiwe kandi ari ja yavunye ndayandika bitewe n'ubuzima nanyuzemo wenda wicara kuri YouTube uraza gusa guisearching uraza kubibonaho hari iyo bita ishimwe hariho ni ya Yosefu noneho iyo ndirimbo ubwo urumva imbere ipfabusa izibi y'uwo ngo kubera ko yambara amakostime n'ubwo hari uwo bazaca avuga ati iyo ni ya muzungu n'uwo ngo bita muzungu renza ngumaho ngaho noneho maze kugumaho ntibyari byoroshe urumva kugira indirimbo ubuzima burangabumbana bubi reka tugerageze kwihutisha bumaze kuba bubi ndabaho muri ubwo buzima kubera shaka tugere ku ntego mvuga ubwo ndi mwuka ndabaho nabi ubwo buzima burarangira ba basore nongera kugenda ndabacumbikisha barambwira ati twari twaragiye ariko tugiye kwimuka barambwira ati bazosigira agasare akangaka abasiramu baza basengeraho niko bazasigira bo biyimukire ngo ntibabana n'umuntu adakora baje inama barimuka baragenda sigara kurako sinakarayeho nagiye ku musozi ndasenga Imana senza Imana ndavuga ati Imana fasha unkorere iki kintu ndasenga mbwira Imana ati Imana fasha ntabara nari fisa agatelefone twatundi twa gatoroshi uratuzi twari dufisa agatoroshi wagaza gufyonda kagaza kaka karare iyo karimo gusaza icambere cabanza kubyimba n'amatushi amatushi yari yaravyimbye yaratakaye ubwoko bwa Nokia noneho ikindi cazaga gikunda kubyimba ni bateri yako noneho nagendaga nagahambiriyeho n'agatopiti noneho icaje gukurikiraho narindi ku musozi ubwico gihe nagenda nakirida kugira ngo umuntu amamagaye njombemwo ze nitaba ubwo ngubwo haza kugera igihe ndabaho ngaho nagiye ku musozi n'ubundi rero nagombaga gusenga Imana ime aho norara none Imana ndayisaba nagiye kubona namba yo muri Belgique irampamagaye arambaza turi urinde ni je ico gihe nuko nagerageje gusimba ni narafashe telefone ntanga ubuhamya abantu bagenda babukwiragiza ahantu henshi noneho umuntu umwe akora ku muco wera azambaza ati wanyemerera nkazambushira kuri channel yanje ndambwira ati nta kibazo wabushiraho azabushiraho munyuma wundi w'Ikigali akora kuri Nkunda Gospel nawe arabisaba nzamwemerera bishiraho noneho uwo muntu yari yarabwumvishe kuri YouTube ndavuga ati numvishe waranyuze mu buzima bubi pole sana ariko Imana hari akantu yambwiye nokora ku buzima bwawe arangije azandungikira azambwira ati wombwira amazina yawe ndayamubwira n'ubu ngubu hari Imana imuhumugisha ndayamubwiye azambwira ati ruze kuja kuri banke maze nakuguriye intuza nakuguriye agasukari nakuguriye icayi niyo mpamvu je mwisengesho naravuze ati Imana yazagire umuntu wa hano mu Burundi azampezagira sinanze ibyo bampezagiza ahubwo nuko aguhaye ibihumbi 10 aravuga ati wa muntu abayeho ku bwacu nta hatabigeza ariko wanza azakurungikira ayarenzaye nta wazabibwira azavuga ati yakuguriye aka je mpita ngumaho ngaho ngiye kuri banke mbabwira amazina maze kuyababwira mbona muri banke arimo guharura ifaranga arampereza banza kugira ngo arihenze tavuga ati none nayanje aravuga ati yego nayawe siko je bambwiye ko ari icayi gusa bambwiye ko banyoherereje ayica none kumbe yanyoherereje amayero 300 amayero 300 yavunjije mu maganda miliyoni irarenga kuri wa muntu yaburaga igihumbi c'igikomando miliyoni irarenga ndavuga ati ariko wa Mana urakomeye aramamagara ngira ati ndabonye message wayakiriye ndamubwira tego ndagenda mitangira iki mbanza ngura imatera nguzi matera nyijana mu rugo ngura n'utwombo dukeya ndadushira mu rugo babahungu
ubwo ngubwo bavuga ati ubuzima bwe buzogenda gute noneho canzana uwundi agowe kugira ngo tubane maze kumuzana yigira inama babahungu baraza bamugira inama yuko yonyiba ibyo bintu byose akagenda nagiye kuvuga ubutumwa mu caro arangije araza arabyiba aragenda ngarutse mu rugo sanga inzira ndeba kuvuga ati Imana kubera ko ubuzima budahera noneho ubwo buzima kugira ngo buhere ahubwo ibibazo bikiyongera je cangumaho ngaho maze kugumaho hari rero ukuntu icyaje gukurikiraho naje kuvuga ati none ubu buzima ndimo buzorangira gute noneho ico gihe nzambona uwundi muntu ari Skype saga telefone kaga Samsung ka G1 noneho mbona iyindi nimero hanze iranyandikira ambwira ati ni wowe ndamubwira ati ambwira ati pole sana ariko ndumva nazakubera umubyeyi ibyo ngibyo ndabimwemerera uwo mubyeyi ambera umuntu mwiza cyane arambaza ati wowe umva wifuza iki ndimvira ibintu arambwira ati wowe uze kwandika ibintu wifuza ndabimubwira maze kumubwira ibintu nifuza ndamudondagurira byose ibintu byeje byo nifuza arangije azambwira ati ntabwire ngo nanditse ibintu byinshi nanditse ibintu ari imbere ati ninandika ibintu byinshi araza ambwira ati byawe birarangiye je rero ikintu naje kuvuga nanditse yuko shaka isafuriya shaka n'amashuka n'akamatera candenzaho ngo ariko gatoya kugira ngo ntiyumve ko ari nini yisubireho arambwira ati we rero ndareba ntazi ibyo urimo arambwira ati ibi bintu wanditse nibyo ushaka gusa arambwira ati rero ngiye kuguhereza amafaranga ninyaguhereza wowe uragenda ugura ibintu ushaka niyashira ndakongera ayandi ibaza umuntu aguhaye amafaranga akaza akubwira ngo ugure ibintu ushaka kandi niyahera arakongera ayandi nizere yuko wagura ibintu bisobanutse ndagenda mbanza ngura matera ndayiguze ngura n'igitanda nguze matera n'igitanda ubwo ngubwo handi nabaga nabonye tutagikwiranye ndagenda shaka iyindi nzu nziza maze kugura matera n'igitanda ndagura iyo urimo kuva mu bugaragwa utangira kwibuka yuko ureba furate wicaye muri sara ariko iyo kiburimo wumva bitagukwiriye ariko mbere nkiri muri ubwo buzima cyagihe naburaga igikomando nahora mbona igihumbi kubera nagendera mu ijambo nzi yuko Imana izangirira neza hari ijambo ningeze kuvuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ngo si bibi ngahubwo ni byiza maze kugibuka nasaga mbona igihumbi nkaza muri supermarket hari Shoprite iba muri Kampala ahantu hegereye ngo ku isaha ya Queen noneho nazaga ngenda afise igihumbi nkazangura akaji k'igihumbi nkagenda nkatora akagare basuguma nkazashiraho nkazunguruka supermarket yose nkakazungurukamo kose abantu bakagira ngo ibindi ndiko ndashaka nabivuze ahubwo ndiko ndimenyereza aho ababosi basumira kugira ngo Imana niya ntabara nzabe nza aho ababosi basumira noneho ndagumaho maze kugumaho ngaho je rero ubwo ngubwo maze kugura ya matera ngura n'igitanda ndamubwira ati faranga zashize ubwo ambere yanyohereje amadolari 1000 urumva arenga miliyoni 3 z'amagande zitatu canke ararenga 3 z'amagande zihaka kugera muri 4 noneho je cangumaho ngaho maze kugumaho ndamubwira ati ariko yashize nzangura ibindi ndagura intebe ibyo nkeneye byose ndabigura maze kubigura ndaryama mitanibuka yuko bandaje kwisima ngo simberewe kuryama ku gitanda uzi ikintu nakoze nahise ngenda ngura iyindi matera ya kabiri zijyamaho zigerekeranye ndavuga ati baba dayimoni bari baranyiteje nkaza njyama hasi reka ndabihore aha ngaha ashatse kuvuga iki Imana ntage twicira abadayimoni bose hariho natwe abo twiyicira ntugasenga uvuga ngo urashaka amafaranga ngo urashaka ibi rero uvuze ngo ibyo ngibyo ukagenda ubidondagura byo ushaka hari ukuntu butazubibona nk'uko nguko biwagakwiye kubibona rero ushaka ibindi bintu bitandukanye n'ibyo byo washaka ntabwo wabwira Imana ngo mpereza imyenda mpereza inkweto gisaba amafaranga ibyo bindi byose urabyigurira ariko umuntu aradondagura ndashaka ibirato ndashaka ibi byose akabishira aho ngaho ariko usabye ikintu kimwe nawe abadayimoni b'inzara nabiki uzubiyicira ariko utiriwe ugora Imana ngo unyicira abadayimoni bo kubura ico nambara ubwo nahise ngura iyindi matera ya kabiri ndayigerekeranya kugira ngo nihore bya bindi je naje kuguma aho ngaho maze kugumaho urumva ba basore ariko ba basore kubera nagerageje kwihutisha harakana ko nasimze ba basore mu nyuma baza aho ngaho nahise mbona izo faranga zo kugenda kugura ibyo bindi nari nongeye kubaka indaro bantije akamantera gashaje barambwira ngo bakantije iminsi mikibazo za bagatore umunsi wo kuza kugatora baraje basanga hari mantera iruta kakandi
aho rero barabona yuko baravuga ati none n'ibyawe ndavuga ati yego noneho ubuzima buragenda burahinduka aba basore barahomba bamaze guhomba baza ndababwira ati mwe muzi wanje ndabacumbikira bazi wanje ndabacumbikira shase kuvuga iki Imana ni yakubanza umugisha sangira na mugenzi wawe n'abandi ntabwo ari uko wowe ari uwo mugisha wanyuma Imana yaguhaye rero iyo wowe n'urugero Imana intabaye imbere yawe ntabwo ari uko mba nakoze amasengesho menshi ahubwo nubona mugenzi wawe Imana imutabaye witaragutabara uzavuga twiya yararembye kundusha bujya kwa muganga iyo bazanye umuntu arembye ntibareba ngo watonze ahubwo warembye niwe baheraho kuvura ariko indembe iyo zishize n'abari ku murongo barashikirwa nimba ibyawe Imana itarabisohora wihangane izasohoza ibyo yavuze ku buzima bwawe umunsi wawe urahari reka ngerageze kwibutsa kugira ngo tugere ku musozo kugira ngo abantu bumve ibyo Imana yakoze ku buzima bwanje ico gihe rero nzanguma aho ngaho niyo mpamvu umukobwa ashobora kuza muri korari ari umuririmbyi mwebwe bakobwa bandi yaha basanze akazabona umugabo mwebwe mutaramubona burya Imana iramureba ikabona yaje gukizwa ashaka umugabo ikavuga ati iri jwi ryiwe ndarikeneye muri korari niyataha riraba rihombye kandamuha umugabo abahagumye ariko suko aba yarakoze amasengesho menshi kukurusha nje niba Imana yarantabaye imbere suko nakoze amasengesho menshi kurusha abandi benshi baravuga ngo ntiyamutabaye gutakira umusore Imana iyiza gutabara ntabwo ireba ngo uri umusore ngo uri iki urashaje cyangwa ntabwo ari ibyo ireba ntabwo ari ibyo ireba benshi hari ijambo nkunda kubabwira ubundi Imana urabizi hari ijambo yaje kubwira yabwiye umugabo inabwira umudamu ibwira n'inzoka yabwiye inzoka ngo izaza ikwega inda hasi ibwira umudamu ngo azobyara arusha sibyo ibwira umugabo nawe ngo azojya arusha ariko ibyo ngibyo niyo mpamvu ubu ngubu abantu benshi barimo kugira nk'amarushanwa kugira ngo batore umugore akavuga ati runaka ntiyamutoye sindebe babayeho neza akazambwira ati jana naramutoye twabanye nta kintu ufise mutora Imana ihezagira babiri nshuti yanjye umutoye reka kuvuga ngo ihezagira babiri hari igihe uwo mutora atacu ufise mukazamugira iki mukazamupfa muri babiri nshatse kuvuga iki umuntu asigaye ashaka umugore bakaza amwakirira ahantu heza hashira iminsi akamukuraho bakaja ahandi hantu akambwira ati sheri bijya bintu ntibyari ibyacu ngwino tubeho muri ubu buzima nimba ushaka kumushaka nibyo ariko sha wowe Imana hari ikuntu abarokore barimo gutesha ijambo ry'Imana agaciro bakavuga ngo Imana ikabwira ati nzoguhezagira Imana yarakoze iziruhuka ku munsi ugira karindwi iziruhuka noneho wowe ushaka kuruhuka kuva kuwa mbere kugera kuwa Mungu n'Imana ntigeze iruhuka n'Imana itaruhuse ngo wowe ngizoguhezagira kandi biyo ikavuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu ukazimu umunebwe kuva kuwa mbere ngo Imana yavuganye nanje zanjani Burayi nta narese pasugira ariko ngo urategereje kuja i Burayi ntacu uri gukora kizoguhesha ibyo bintu wowe gerageza uko ushoboye kugira ngo Imana ari ijambo ntuza uwo twitaga ntuza Salomo yigeze yataha asanga imitungo ya se bayigabanye bose bene se bayigabanye nta na kimwe bamusigiye Umwami Salomo yaratasha asanga imitungo ya se Dawidi bayigabanye nta na kimwe kiriho none haragenda bazase ngo none se papa je navuse inyuma y'inda sinavuye mu ndamwe imbere none hose aramubwira ati nubwo nagize nubwo wowe ntacu ubona kigaragara ariko nakubikiye ijambo nza kukubwira aravuga ati none iryo jambo nurimbwira nzarirya shonje aramubwira ati nta kibazo mwana wanje yamubwiye mu majambo akomeye ntago nyakurikiranya bitewe n'umwanya ariko yaramubwiye ijambo aramubwira ati mwana wa ibyago n'amakuba by'umukiranutsi biba byinshi ariko Uwiteka Imana mukiza muri byose aramubwira ati none ibyo bintu ko biza nzobaho ngiki papa aramubwira ati Uwiteka ari we mwungira we ntabwo uzakena yumvisha iby'ubukene bigiye kuvamo aravuga ati komeza umbwire yamubwiye amajambo akomeye anasoza amubwiye n'ijambo ngo ibyo uzogerageza gukora byose bizokubera byiza bivuze ngo wacuruza inyanya uzunguka wacuruza ibiki uzunguka buri kintu cyose uzacuruza uzaza wunguka Salomo niho yahavuye yuzuye izindi mbaraga arangije arasohoka ahura na bene se bazanye imaraya ngo zize zimusebye niho kubera ko yari yuzuye imbaraga z'Imana arababwira ngo baje kumusebya aramubwira ati we wa Salomo nubwo wowe umeze uko ariko wari mwiza ariko nta faranga wibitseho sakintu we nta kintu Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura wari gihe kimwe muzamenya uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara amen amaze araguma aho ngaho bishatse kuvuga iki
Imana yarakubwiye ijambo kazubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza shaka akantu ukora reka kuvuga ngo wize ibi wigira umunebwe ngo je ibyo nigiye ntango binyemerera akazi ngo je ndi umukozi w'Imana none uri umukozi w'Imana udakora ukazucoresha abantu ukazuvuga ngo Imana yarambujije gukora ariko ugahita ubona umuntu ati wampaye itike ayo kugera muri vili igihumbi kandi Imana yarakubujije Imana ikubujije gukora wowe uhita uba umukoresha none ukagenda uvuga ngo twe ngo ntabwo tuzaba umurizo ngo tuzaba umutwe ujya kuba umurizo ntabwo ubumera ahubwo ubaho mu buzima udashaka kuba umurizo cyangwa gukoreshwa abo wagakoresheje nibo bagukoresha cyase kuvuga mwabarokoremwe niba musenga gira utuntu mukoze kugira ngo Imana ihereho iduhereza umugisha sibyo kugira ngo ihereho ibahezagira muzabashe kugira aho mwigejeje nimuvuga ubutumwa uzavuga ukenye ntibuzemerwa urugero nzangira inama bavuga butumwa uzaza uvuga ubutumwa buhuye nuko umeze ni wavuga ngo Imana ngo irambika ugisaba imyenda yashaje bazobyemera ahubwo nimba Imana itarakugirira neza bigaragara subwira abantu ati mureke twihangane tugume mu masezerano Imana izotugirira neza nanje ndi umugabo wo kubihamya hari ibyo yambwiye itarakora twihangane ariko reke kubabwira ngo Imana ngibubakiye amazu naho kubwatayugira we nanarese pasugira no muri Kongo nturagerayo ariko urimo kubesha abantu kugira ngo urimo kubabwira bya bintu bashaka kumva kugira ngo baze kuguhezagira kurushaho reka tuza dusenga ariko tunakora dusenga dukora dusenga umubyeyi nyakwigenderira ijambo niwe yakundaga kurikoresha ariko urasanga gusenga uve kwa mbere urusugire urarindiriye ngo ivy'Imana izakora ntabwo bizakunda nta muntu yageze kure atabanje guca akora akazi koroheje ko hasi ntabwo byashoboka reka nihutishe ubundi nanyuze mu bikomeye kubera abakozi b'Imana nibo bacaga intege akambwira ati ubwo butumwa uvuga atani impuzu ugira zo kwambara wazagize iki wazaburetse none Imana yagutabara ukazubuvuga burya iyo uvuga ubutumwa ukenya hari ibintu mukora bitari byo hari umukozi w'Imana twigeze kujana gusenga noneho tuza kubona umuntu yisho afite ibyo kujya mu rugo w'umubosi azaduhamagara ngo muze mu rugo musenge ahita atubwira ngo imbwa yanje iragwaye imbwa yanje iragwaye shaka muyisengere ibaze gusengera imbwa twari batatu umuhungu umwe arayisengera azana yihanurira ngo imbwa yawe izakomera umonye n'imbwa zizayikomoka ngo zizashogwa mu mahanga kubera inzara je ndagumaho ndavuga ati baravuga ati tuyisenge none turasenga tuvuga gute kumbwa gupfa gusenga uko ubonye turasenga byagombaga kugira iki bize gukunda ngo aze kuduhereza ikintu turya ikintu cambabaje ni igihe kimwe twigeze kuja mu gikorane noneho twari twajanye n'abandi bakozi b'Imana umukozi w'Imana avuga ati none umwana k'intahe yiwe atarayiheza muze kumusiga nimwamusiga noneho impuzu noneho nimwamusiga mwe mugende wasigara inaha no harimo wari yantije impuzu zose nambaye arambwira ati nibyo turagusiga rero urumva uyu urimo kuvuga ubutumwa bigaragara ko Kenya atakintu ugira ntago uvuga ubutumwa buzabukwira ari umukozi w'Imana ungu umuririmbyi yitwa ngo ni Sandrine yerigeze kuvuga akantu abantu baza bagafata ukutariko Sandrine uyonga mu Burundi kamikazi yigeze kuvuga akantu aravuga ngo ntibikunda ko bavuga ubutumwa gushonje noneho baza bagakata biza byumvikana yuko ushonje utovuga ubutumwa ushonje ntago wavuga ubutumwa bukwiye ariko wabuvuga ariko ntiwabasha kuvuga ubutumwa bwuzuye nta nubwo bwakwemerwa none wowe barabona ni wowe urimo kugendana ni wowe urimo gukora ibi ngibi none ntabwo buzemerwa kubera iki hari ubutumwa utavuga bitewe n'uko umeze rero bitewe n'uko uba warazamune canke iki hari ubutumwa rero uvuga bukitwa yuko ufite aho Imana yagukuye ufite n'aho ikugejeje nje ndafite Imana yankuye ndafite n'aho ingejeje ari jana nigeze ngo shingiye kubyo nabonye ngo ndi umugabo wo guhamya ko ntakure cyane habaho Imana itakura umuntu ko nanayitamugeze ni ukuvuga ngo uba ushingiye ku byo wabonye ico gihe rero naje kubaho neza ndavuga ati Romana je ngiye kwirukana amafaranga y'amashiringi nzoza ndatunga amadolari none ico gihe Imana izibikupa ibikupye
ntangira kubura n'amashiringi inzu ndayigira mu ideni rigeze amezi 4 inzu nabuze ifaranga zo kuyirira yanzu nyene wari wafungira nizera gwa mahera bapanga jenza nguma miliyoni yararengaga y'ideni none navuga ati mana wama none yamashiringi nayo nongere ndayasabe kandi narasabye navuga ati reka nihangana none habura gatongo nongere sengisengesha mvuga ati basi mpereza amashiringi ariko ndihangana ndagenda kumuzazi ndasenga Imana ati mana nkorera iki Imana umunsi wa mbere warangira nyene nzatangira kunyishuza abalandlord ba Uganda ari kuntu bishuza iyo umupangiye aho kuntu bazabishuza nabi burya amezi ane yari yarihanganye tangira kuvuga ati ubundi ko nakazagira yirirwa agenda ubundi yakura heha amafaranga nagenda arabwira ati ihangane mu minsi 3 iyo minsi 3 sinaraye mu nzu naciye nzamuka ku musozi ndasenga Imana muri uko gusenga Imana ndavuga ati Imana mbabarira umwishurira inzu noneho ndasenga Imana iyo minsi 3 mva ku musozi Imana itari yasubiza ndamanuka mva ku musozi maze kuva ku musozi ngeze mu rugo nyene zaravuga ati wowe ugomba kwishura noneho byarangiye cyangwa dukorane amasezerano notari hako tuzagurisha ibintu byawe biri mu nzu ndavuga ati reka tuyakore ku mutima nkavuga ati byanga byakunda ibintu byanje biragiye noneho dukoze amasezerano nzamuka ku musozi ndasenga ndavuga ati Imana noneho simva hano utasubije biragera mu gitondo nka saa 11 zo mu gitondo ubundi naha haba ari saa 10 rero hariya na 12 za Uganda haba hakiri ninjoro noneho ndavuga ati Imana iravuga ati mwana wanje genda nakumvisha ndavuga ati simva hangaho utasubije nari ndiko ndasenga Imana ndayibwira ngo simva hano utasubije nagiye gufungura amaso ndeba imbere yanje hari igikoko bitingwe turebanye mu maso turayahuje ku musozi noneho narimo gusenga Imana ndayibwira ati Imana ntago mva hano utasubije naciye mpindura isengesho ndavuga ati Imana nunkura aha nzogushima urabyumva nahise mpindura nawe nunkura muri iki kibanza nzogushima mfunguye amaso sanga yagiye ndagenda ndamanuka ndavuga ati Imana shima bukeye umuhanuzi acavuga ati ndirahiye ndi Imana ndakwishuriye inzu ku mutima nkikiriza amen itavayo maze kuyikiriza icakurikiyeho sikindi naje bwarakeye Imana irambwira ati fata amababi y'ibiti burya ndakwishuriye inzu ndaca amababi y'ibiti ndahurutura nk'uko maze guhurutura amababi y'ibiti shira mu gasakoshi Imana irambwira ati mwana wanje ndakurihiye ku mutima nkavuga ati bagiye umpaye amababi y'ibiti none urandihiye ndataha Imana igenda imbwira ati mwana wanje ndakurihiye ndavuga ati ibintu ni biki noneho igenda imbwira ati mwana wanje ndakurihiye ndataha ngera mu rugo ngeze mu rugo noneho ncanigira nk'umuntu afite amafaranga nyene nza aravuga ati misi twavuganye yarangiye ndamubwira ati ntiduhuriye hano yego ati buryo butuvugana mvuye kuri banki bampaye ifaranga zitavunje idolari ryakorotse numva nahise nimagine ko ufite amadolari ko Imana ambwira ati randihiye noneho nababwira ati niyo mpamvu navuze ngo Imana yampaye impano yo kwizera nza nizera ibintu noneho navuga ati nzanya amadolari kandi dolari ryakorotse arambwira ati uri umwesiko ahubwo zana ayo madolari ngende mvunjisha nababwira ati wese sanzwe nkuriya mu mashiringi ihangane niyo nzakurira arambwira ati noneho ndamubwira ati ejo nintayakuri buzanyirukane mu nzu yawe nyongera umunsi umwe aranyemerera ndagenda ku musozi subirayo ntangiye gusenga nza mbona umuntu araje avuye mu modoka nziza nyine imodoka nziza kabisa arambwira ati twavugana ndamubwira ati ego ati none se wanyemerera tukaza tuvugana akanya ndamubwira ati nta kibazo arambwira ati rero uko ndi hano reka nkubwire ikibazo kinzanye jewe mfise umugore wanje n'umwana baragwaye kanseri mu Buhinde byarase babohereje muhira ngo baze bipfire byarase ngo ntibazokira ariko mu ijoro nasenze Imana izinyereka wowe uko nguko kumeze irangije irambwira ngo urafise amafaranga wowe ngo ndaza kuza ndayakuvunjire nimara kuyakuvunjira Imana umugore wanje n'umwana barahita bakira navuga ati ongera umbimbwire arambwira ngo ufite amafaranga Imana yambwiye ati ninya kuvunjira abagore wanje n'umwana barakira birangije ndamubwira ati jewe undeba hano amafaranga ngira mfite amababi y'ibiti niyo mfite yonyine arambwira ati wasanga ari Imana yambwiye ko umugore wanje ahita akira n'umwana ndamubwira ati none niyo ushaka kumvunjira arambwira ngo ego ndamubwira ati rero niba ari ushaka kumvunjira banza wihangane
ce ayandi mababi menshi uze kuyamvunjira yagwiriye arambwira ngo Imana ntabyo ari uko yambwiye nkuvunjira yufise uko nguko ngeze hano hari umuntu yashingiye intahe arambwira ngo yumvishe intahe yanje aha hantu mvuga ngo nawe arabikora mu kwizera ngo Imana izimwiherereza umuntu azamuha ayo mababi nawe bigenda uko nguko ibi bintu turimo kuvuga Imana turimo kuvuga ni Imana ikora ni Imana ihindura amateka Bibiliya ivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza narigeze gushinga intahe ashava ngo none ngiyo ntahe ngo kishaka gusa niyi none Imana nguze imodoka nkashinga intahe ngo naguze imodoka nawe ukayishinga ngo yaguze imodoka ashava ngo ntahe ngishaka gusa niyanje nta muntu kwisi Imana ikorera ikintu cisangije canke cihariye byanka byakunda irakora ikintu ariko ikagikora hari undi yigeze yagikorera ntabwo ari we wenyine ibikora ico kintu ciza gusa hari ijambo nigeze gusoma ari nanyo twigeze gusoma bivuga ngo Uwiteka aricaga kiza ngashira ikuzimu kandi agakurayo rero byanga byakunda Imana uwikora igiriye neza ntabwo imukorera ari umwe ngo bize birangira ngo nta wundi izagirira neza ntabwo uragenda gucandi ngo nyakuvunjira Imana yambwiye ko nza kukuvunjira yufise ndayavana mu gasakoshi ko nari ifise mbaze sanga afite amababi 8 yonyine amababi 8 nge kubwane ndavuga ati iyo nkimara kubyumva nkazangenda nkashaka imifuko nkazanza tukayuzuza twaza tumara kuyuzuza noneho akazamvunjira amababi menshi arangije ayo mababi 8 ndeba avanyemo amafaranga y'amadolari mu mufuka ibabiri rimwe ntiyari bwashika amafaranga yarakiriye amababi ndamubwira ati naravuga ati ntaco ndayakuvunje wasanga ari Imana yambwiye noneho ibabiri rimwe aragenda arimvunjira amadolari 100 irinde baba amadolari 100 bizabigira amadolari 800 kuri ya mababi yamvunjira noneho nge numva ubwenge buraparanganye navuga ati none ibintu Imana inkoreye ni amababi ku mafaranga ndavuga ati ni biki niyo mpamvu kwizera ubundi ukwizera ndikuvuga ko ari nk'ibisazi ari n'abantu byogora no kwemera ivyo bintu biragoye cyane ko nimvuga ngo no gutahura ni nk'ibisazi ubundi iyo ushaka kwizera ubundi kwizera je kuno nza mbifata ni nk'ukuboko koza kuja muri stoke y'Imana kukaza kwiha urabyumva noneho ndabyizera arangije amadolari 800 ndavuga ati ibintu Imana uba inkoreye ni ibiki niyo mpamvu ikintu cyose kucize navuze ati Imana mu mpano yampaye niyo kwizera irimo nza nizera ikintu kikaza kiba byanga byakunda ufite ukwizera nta kintu Imana itakora ku buzima bwawe je nzangumaho bitewe n'ibyo nizeye ku buzima bwanje mbizera ndavuga ati ubi bintu Imana igomba kuzabikora none hazamvunjira uko je ntago nabasha avuga ati ibintu Imana ikoze ntibibaho je nza mbaho turagenda yaranahanye ariko ntiyashikanya arantu yagombaga kungeza nawe akaguma agenda atari yashika yarampamagaye ambwira ati umugore wanje n'umwana tuvugana bakize duhuriye muri saro arimo gusimbuka bamaze gukira noneho maze kumva ko bakize ndavuga ati Imana ibi bintu ukoze ni ibiki noneho je ndataha mu rugo sanganye n'inzu yazanye abapolisi ngo bagiye kusora mu nzu bakoresha ibintu byanje byose arambambwira ati wowe urimo kumpenda nta mafaranga yufise nambwira ati sinakubwiye ko ufise amadolari ariko none iyo ufise amafaranga ntabwo uvuga wirya gusakuza cyane ubu yafise nta kintu bitwaye noneho ndambwira ati sinakubwiye yuko ufite amadolari n'ubu niyo nkifise noneho nari ndayafise navuga ati nta kintu bitwaye noneho arambwira ati hoya ishura canke ugende arambwira ati mufite angahe mu madolari arayambwira ca ndamwishura ndamwishuye ahita avuga ngo yagombaga kungarura ndamubwira ati ayo ngayo ngarura yihoze genda muyarye arambwira ati wa muntu nuko ameze aravuga ati arambwira ngo yari yanyibesheho noneho hashize iminsi acarambwira ati wonyemerera tukavugana nabwira ati nta kibazo arambwira ati none wofasha ko je ntaba hano hafi urumva urazi umuntu yabuze amafaranga yo kuriha abantu babana mu gipango nimwe mubanza kuvuga ngo ngaragiye noneho ngo yahora twirata haragiye none ahitambwira ati wonyemerera abangaba hano mu gipangu ukazaza bakwishura amafaranga uyanzanira bari bagiye kunyirukana none nije ngiye kuba manager w'igipangu nije nzajya uwo ntashaka nzajya mvuga ati wowe genda urumva ibintu Imana ihinduye wandi bari bagiye kwirukana niwe bagiye kuzaza bishura amafaranga ya shire boss je ndagumaho maze kugumaho nza ntangira kuza mbishuza wa undi yasetse cyane nkazavuga ati nureba nabi ndakwirukana kubera ko yari yarasetse cyane akagera igihe akanyishura amafaranga agenda nkayamuha rero no kuvuga ngo Imana yatangengirira icizere ubuzima nagiye shamwo ni bwishi
kandi butandukanye. Hari abashatse maze gutangira gukorera Imana bashatse gusebya izina ryanje. Ibyo bintu sinzabyibagira. Arapanga ikinyoma aravuga ngo nagiye gufata irembo iwabo. Nk'uko we n'urugero woze uzi iwacu ukaza usanga twambaye ibintu byera hejuru, azavuga ati reba yafashe irembo byamaze. Izina ryanje ngo kugira ngo agice ntirizongere kuvuga ukundi. Ibyo barabitegura ndabimenya, ariko ntacu byabahiriyeho. Baragerageza mu buryo bwinshi bw'uko bangwanya biranga. Bategura umuntu akora audio ngo yirungikire mu bantu benshi ngo n'umugabo wanje tubanye imyaka iyi. Ibyo birapfa, nta kintu byatwayeho. Nshatse kuvuga iki? Iyo hari ikintu Imana yabitse ku buzima bwawe, byanga byakunda uca mu bikomeye, unasimbuka ipfu nyinshi, ugenda uca mu bintu bikomeye kugira ngo uzagere ku Imana yavuze kuri wowe. Tutararangiza cyane tugiye kugera ku musozo, reka dusome ijambo ry'Imana ritoya cyane riba muri Zaburi 143 tuzaduhera ku murongo wa 5. Riravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe. 6, uramburira amaboko, umutima wanje ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Bivuze ngo hari iminsi ya kera wowe urimo kunyuramo canke waciyemo kera. Rero ngariko nibutse iminsi ya kera ngo nkuramburira amaboko. Mpamvu ndamburira amaboko Imana, hari iminsi ya kera yandengeje, aribwo buzima buriya nahoze mbamo. Rero ushobora kuba hari ibyo wanyuzemwo bikomeye canka n'ubu kibirimo. Naguha inkuru y'ihumure yuko byanga byakunda. Ibyo waba urimo kunyuramo, humura Yesu aracari ku ngoma. Byanga byakunda byose bizagenda neza. Uyu munsi ushobora kuba umerewe nabi, ariko ejo bikazaza bigenda. Hari abantu nzanubaha mu buzima, nzanubaha umuntu yize akazamara amashuri, ujya nza ndamwubaha umwanya n'umwanya uzosanga yabaye umuyobozi runaka cyangwa yabonye akazi gakomeye. Nzanubaha umwana muto twe baradusuzugura ntacu tuzavamo, ariko tumaze gukura nabo bakaza badukenera. Nzanubaha umuntu yavuganye n'Imana ikazimubwira ati zamugirira neza kandi akabyitwaramo neza. Uri umwanya n'umwanya biza bikunda akabona ikiganza c'Imana. Tugera ku musozo, rero ati hari iminsi ya kera yonjenye nanyuzemo, hariho niyo mwene data yaba arimo kunyuramo. Byanga byakunda rero abyitwayemo neza, azabona ikiganza c'Imana. Je Imana kugira ngo mbone ukuboko kwayo ntago byari byoroshe, yabanje kunyuza muri byinshi, ariho benshi bimvira ati umuntu abivuyemo none kacapfa o yabayeho gute. Urabyumva? Neno Imana urumva ifite ukuntu yo ifite umugambi mu muntu kandi mu ngari, bitewe n'akamari mushakaho canke ibyishaka kuzamukoresha, iramuzigama kugira ngo ibyo bintu byayo bizagaragare. Imana ntabwo ishimishwa, ntabwo ibabazwa nuko twebwe twapfuye bagiye kuduhamba, ahubwo izibabazwa nuko ibintu byayo yadushizemo birimo birapfira muri twebwe, nibyo biza biyibabaza. Benshi n'urugero mu rusengero, urabona ubu ngubu nk'abantu dusenga ari igihe tuvuga ngo Imana turizeye izadukorera iki, canke hakazabamo abakozi b'Imana canke abarongoye amashengero. Ubundi ushaka ko urushengero rukomera, gubakira ku bintu bibiri: bubaka ikiraro, rukubaka n'urukuta. Ikiraro ikintu gikora nico twebwe ducako tuja kuvuga ubutumwa mw'isi. Noneho urukuta ico rukora nico urukuta rukora nuko rubuza abantu bo mw'isi kuza mu rushengero. Nukuvuga ngo imyitwarire yabo mw'isi ntiyinjire mu rushengero, ariko twebwe turemerewe kujayo kubabwira ubutumwa hagati abo rukuta yuko bo bataza kuduhindura. Ariko ubu ngubu haba ikiraro haba urukuta byarabuze. Hari ijambo nasomye rivuga ngo rigerekeranye no kuvuga yuko intama imwe izimiye mu 100 waza uta 99 ukagenda ukayishaka, ariko bigiye baravuga ati nagende tuzoronka abantu. Urumva nta kintu bacitayeho. Ariko icyo twosabwa cyane ni ukuba amaso tugasenga kugira ngo tuzagere ku by'Imana yatuvuzeho. Ikindi naco ubuzima waba urimo uri umurokore, utarafata umwanzuro ngo uburambirwe, ntago Imana yazi burambirwe. Ugomba gufata umwanzuro ukavuga ati ibi bintu ndimo kunyuramo, niba ari ukubwirirwa no kurara ndabirambiwe, Imana nayo izabirambirwa ifata umwanzuro nk'uwo nayo wafashe. Ariko umuntu asigaye umukene agwa akavuga ngo none ngo kariko Imana yabishatse. Hari amakamba 5 tuzambara, harimo kuzaba twaragiye gusura abantu barwaye, harimo kuzaba twarambitse abantu. None nimba uzavuga ikenye uri umukene, hari amakamba utazambara, nta muntu wafashije, ntawe
wambitse ntayo wagaburiye ahubwo byari byiza yuko ibi byose biza bigira iki Imana ikabiduha nasomye ijambo rivuga ngo niwicisha bugufi ukubaho Uwiteka ingororano yawe n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo buhoraho bivuze ngo byose ni ibyacu twarabiremewe Imana nzankunda kuvuga ngo nta bintu bindi iteze kuturemera byose yarabiremye ahubwo wowe izaza bikwaka ibimwe ariko byose birahari niguha akazi hari ubizahagurutse kugira ngo wowe ukabone ariko twebwe turimo kugenda ukutariko reka tugume mu ijambo ry'Imana kugira ngo Imana izagende ihindura ibintu byinshi ku buzima bwacu sinzi niba hari akantu wambaza kugira ngo mukanya tugere ku musozo yes kumbure ni ikibazo kimwe nifuza kubaza watubwiye ko wabaye ubuzima bugoye cyane novuga bw'ikuzimu ndifuza kumenya ati mbega ko twumva yuko abakinzi abarozi abapfumu bose mu byo bakora byose bishunga novuga inzira ya sekibi inzira ya shetani mbega bo gute akazi kabo kameze gute bakora gute bimeze gute akazi kabo abishikira hariya ni bande n'umufumu n'umurozi n'umukinzi bimeze gute urakoze cyane ubundi ushikayo neza agashikayo neza bwite agashikayo neza ni umuntu baba batanze bavuga ati uyu ntazasubira ku isi ukundi kugira ngo amabanga yacu batazayamenya urabyumva uwo ni washikayo neza naye aba bandi hari igihe bakoresha utuntu tw'amangetengete bakaza batubona canke bakagira aho bagera niyo mpamvu nakuriya wumva ngo hari abajayo ngo gutora ibintu canke iki ntago bagerayo neza baza bagera kuri Mayimuna bagezeho bakabona ububi bukoregwayo bazavuga ati ibyo bintu turabyanze ntabyo tukigiyemo aribyo nabwiye tumaze kwijamo utangira kwicuza umaze iminsi mike ya cyane utangira kwicuza icatumye ubijamo ariko byanga byakunda bose niyo nzira bakoresha kandi bose ntibafise imbaraga zikomeye kumwe n'urugero hari uba nk'uyitanze n'urugero uwo yogerayo kubera yaritanze ntakiriho narabisobanuye ukuntu umuntu yitanga hagasigara iki housing ariko hari n'abandi batanga amaraso kozana mu kwezi kumwe agatanga amaraso mugazo mukazohura usanga yaronze bikazogenda uko nguko canke bakakubuza bimwe ugomba gukora ku buzima bwawe ushobora kubaza bamwe ahubwo bakavuga ngo none ngabavuga butumwa ngo bajaye ngo canke iki ngo bajaye umuvuga butumwa bwite uwo ngo yivugira bisanzwe ntiyojayo anagiyeyo yoba ashaka kureka kuba umuvuga butumwa impamvu babigiyemo kugira ngo bagire abantu benshi mu rushengero ikindi baze babona amafaranga urabona ko basigaye banura akavuga ati zana amafaranga zana kugira ngo bizasohora ukagira ngo niwe agiye kubikora rero byanga byakunda ntago bakoresha imbaraga zimwe ariko bose hari ahantu bagera hahandi navuze kuri Mayimuna ariko ntibagerayo bwite hagerayo bavuga ati uyu ntazova yikundi kugira ngo amabanga yabo atazomenyekana sinzira hari ikindi wambaza mu kanya yatandusoza tuvuga amagambo ya nyuma kagera ku musozo no guha umwanya kumbura ukavuga amajambo nyuma kugira ngo dusoze kugira ngo ibintu bigende neza cyane ikintu cyane tuza tugera ku musozo natekerera abantu reka mbatekere ijambo ntago nza kurisoma ngo ndisobanuraho bitewe n'akanya baraza kugisomera baze gusoma Ezekiyeli 36:15 rizayitangira bavuga ngo sishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka uko nguko bitewe nuko turimo canke iby'Imana yavuze ari ukuntu abanyamahanga batumenyera canke bakadutuka noneho baze gusoma na Zaburi 123 ku murongo wa 3 niyo majambo twaza gusorezaho dusenga nk'ubu hari umuntu yarebe iki kiganiro agacavuga ngo abantu ngo batanafise ngo za Bibiliya ubwo ngubwo ngurumva ngo bakorera Imana ubuhinga bwarateye imbere Bibiliya zigendera muri telefone noneho ikibazo cyo kugenda na Bibiliya Dawidi avuga ijambo ikomeye avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntagucumurako bire arababikabiriza akayigendana ahantu hose bakari umucumuzi wawe ntanayisome za drone bakabikamo ntanabisome ariko akayihorana ahantu hose agiye akaba ariyo agenda afise hose nuko bo bakagira ngo nibyo icambere nuko wagira ijambo rya mu mutima ukazurigendana kugira ngo utazacumura kuri Yesu Kristo rero neza ntashidikanya abayobogwa na Mwuka Wera nibo bana b'Imana sibyo umuhitemwe cyane kuzamuyobogwa na Mwuka Wera isigeze kure tangira gushinga ubuhamya narababwiye ati hari ibintu Satani arimo gutegura byinshi cyane ku rubyiruko canke ku isi bakaza bumvana ibintu bisanzwe cyane muri no mpera z'umwaka nuko naza mbivuga bakumvana ibintu bisanzwe niyo mpamvu ari mu mpera mwari mukwiye gufata akanya ko gusenga ikintu nabwira abantu si kindi gikomeye hari benshi bavuga ngo turidegembya ngo twarabatuwe Satani nibyo twaramukoreraga Yesu Kristo ntiyaje kutubatura
kugira ngo tureke gukora tuba abanebwe ahubwo Imana yaje dukura amaboko ya Satani kugira ngo tuze kuyikorera. Mu yandi magambo hari ijambo nasomye rivuga ngo ubwo tuwahaga imibiri yacu biteye isoni duhinduke izi mibiri yacu nanone kugira ngo dukore ibyiza. Ntabwo Imana yadwize ngo tugende tuba abanebwe tureke kuyikorera. N'ubundi turabase ariko mu gukora ibyiza Imana niyo turi mu maboko niyo dukorera nta kindi turi imbata yayo. Ubundi imbata ntabwo igomba gukora ibyo yishakiye ikora ibyo uyibase ashaka. Ariko benshi barimo kuvuga twarabatuwe ntaki abandi muri iki gihe turimo ari iri jambo tugiye gusoreza tukazita dusenga mu kanya. Mwirinde cyane ari ijambo nasanga ngo birinde cyane abavugishwa babazaho b'ibinyoma ibintu nk'ibyo. Mwirinde cyane mukunda cyane ijambo ry'Imana kurenza ibindi bintu byose. Jana nigisha ijambo ry'Imana ku radio yitwa Ubuzima FM buri wa kabiri nigisha ijambo ry'Imana. Ariko ijambo mvuga hari abantu batabagwa kuri radio ntiriwe ndanabasanga ndetse ko bavuga ati no muntu tutigira tubona n'ibiki. Je ntago ari ngombwa ngo abantu ngo tumenyerane nk'uko buri muntu wese yumve uko ashatse yombona sibyo ntago byokunda kumbona uko ushatse nibyo shoboka byanga byakunda ngomba kubaho ubuzima butandukanye n'uko bo biyumvira. Rero iki gihe turimo mukunde ijambo ry'Imana cyane kurusha ibindi bintu byose kuruta ubuvugishwa kuruta ikindi kintu cyose. Ubuvugishwa si mbwanze ni bwiza ariko bwa vrai sibyo muvuye kwera umuvugishwa n'Imana w'ukuri nakanwa Imana yizeshe iravuga ati mu gihe naharaka kazoza karamvugira. Ariko icane dusenga Imana kugira ngo ibashe kuduhishurira byinshi amabanga menshi tuzayamenya ariko bivuye mu gusenga Imana bivuye mu gukurikira iby'Imana ishaka. Kwizera amajambo y'Imana nibyo kandi tukayanashira mu bikorwa. Ubu ndatangara cyane ukuntu ibyaha byiyongera mu Burundi kandi basenga buri munsi uteye intambwe 10 uruguye ku rusengero. Ariko ibyaha biri hano hanze ni byinshi cyane kandi byitwa ngo turakijijwe ngo niki. Ubu dusigaye turengera umuntu w'inyuma kuruta uw'imbere. Nakoze icaha ntibabimenye ariko uw'imbere apfe w'inyuma akomeza ari muzima. Turimo kurengera uw'imbere kuruta uw'inyuma. Rero nimba mwakoze Imana cyangwa se nawe utarahinduka ushobora kuvuga ati nane ngiye gufata ibyemezo ndaza kwakira se umwami n'umukiza kugira ngo Imana ikomeze inyobore. Ubuhamya bwanje bose bagiye bahinduka bambwira ati je nakijijwe kubera ubuhamya bwawe numvisha. Nukuvuga ngo bwagiye n'ubu ngubu ndazi hari benshi buza gutabara. Shatse kuvuga iki buhamya ntanze si ngombwa ngo wowe ngo udukurikiye ngo ubwemere cyangwa wemere ibintu byose. Kuvaho navugiye ntago waburamwe ijambo rimwe gusa basi jya guhindura cyangwa ukumva wongeye gukunda Imana sibyo. Si nkubwiye ngo ukore ibi ngo kubwanje ahubwo wakuramo cyangwa ngo byose ugende ubifata kubera si w'Imana yabikorera niba mvuye kubifata byose ku murongo ariko ukazukuramo ico wumva ca kugirira ikimazi ukazugifata kugira naho kugira kwandika ku materusha urabyemerera umwanya n'uwawe nta kintu bitwaye. Ariko ikintu ushimye Imana ca mbere gikomeye tugera ku musozo ndashimye Imana yuko ibyambwiye byose yabikoze. Yarambwiye ati mwana wanje nzakugendesha mu ndege bizagenda uko araya mafoto uri bushireho nzagukoresha ingendo zitandukanye nzakugeza mu bakomeye uzamvugira. Nukuvuga ngo Imana ibyo yambwiye byose byinshi muri byo biriko birakora. Cyase kuvuga ngo ni Imana yo kwizegwa byanga byakunda ibyo wavuganye nawe cyangwa ugufi usenga Imana ugume mu masezerano yawe. Imana ibyo yavuze no kubikora izabikora ntabwo izibesha ngo ntiziteshwa ku ijambo yavuze. Tinya Imana ivuga ijambo yarangiza ikaza yiha n'intenge ikavuga ati ijambo nabwiye umwana wanjye nzaza ndirinda kugira ngo nza no gusenga Imana izabagirira neza. Ariko abasenga nabo hari abasenga arabanebwe nkuko je natera imbere gacapwa ngo ahubwo usanga yarasubiyeyo. Imana shuti zanjye iratungisha ahubwo benshi bamaze kwifata yuko Imana yobikenye atakintu yotanga nibwo buzima bamaze kwishiramo. Ari Imana twakurikiye byanga byakunda wayisenga ikakugirira neza ukabona ineza y'Imana ukabona Imana niyo itanga ibintu byose byabiki bwabo butunzi Imana yo butanga shuti ahubwo ikigihe ku mwami novuga ku mwami ugezwe twavuze kuri Salomo no kuri inde nayo bujya butunzi yarafise yari yabwawe n'Imana. Ni benshi cyane no ngamo Burundi batunze babihawe n'Imana. Ariko ikigihe rero turimo atavuga ngo birango yabikuye kuzimu. Niko tumeze burya nje narigeze gushira kuri statut yawe nayo zinibigeze bamwe ntago byokunda ko twemerwa n'abantu bose sibyo. Narigeze gushira kuri burya soza ikintu turangiza uyu mwaka cyangwa n'undi dugiye gutangira
ikintu novuga cyane gikomeye nubwo utabimbajije ngo bigende bite ikintu ushaka kize kibaho ikintu nanasoza mvuga nimba ari Imana yampamagaye ndiko ndakorera ikintu ushaka kubera namaze kubimenya ndazi kubera ibyo navuze canke nibiki abanzi bariyongera nibiki nukuri ahubwo je ikintu ushaka ndashaka basi bashasha kubera abakera imbaraga zarashize shaka bashasha bafise imbaraga abakera barananiwe rero mwabantu mwe munkurike niba harimo n'abanyanga shaka n'abandi murarike muze muri beshi kugira ngo mukomeze mubone ko imbaraga za Satani zitaza zisindiza Imana amen amen biravuga ngo bazakugwanya ariko ntibazakunesha kabisa kongera bavuga ngo abazahagurukira kukugwanya bose bazaza bagwa ari we bazise ngo bazaza bagutera banyuze mu nzira imwe ariko mu guhunga bazanyura mu nzira indwi ndacari niba hari akandi kabazo wakambaza kanya tugahita dushima Imana yes ni kibazo ca nyuma novuga gikotere navuga kino kiganiro kino nahe novuga ya Israel ndabona yarahindutse yarabaye ubundi mu byo nkoresha amaso yanje bivanye n'ukuntu dusanzwe Imana yaduhaye amaso dukoresha tuza kubona ndabona ku gutwi warigeze gushiraho iherere aha ngaho yarigeze nzanafumo ubwo nari ngo wabonye nzangira na tatuwaje hano barigeze baba none ngakabisa tatuwaje ari umukozi w'Imana tatuwaje urazi ntivaho Yesu kuba baramutaye imisumane mu kiganza ntahise avuga ngo reka ngira ikiganza ciza yaretse inkovu kwa kundi nyene bizo yarabiretse nanje tatuwaje ni nk'ikimenyetso c'ibyo nabayemo nta bubasha zigifiteho nta kintu bitwaye ndagushimiye cyane Israel namwe Imana ibaho umugisha ngira ngo twaza tugera ku musozo ya tunabasha gusenga Imana kugira ngo Imana yo mw'ijuru ibashe kuguma hafi itubereye n'amaso ariko tutari twasengira ngo natanga ya nimero kugira ngo umuntu nivyo vyiza cyane akeneye yabasha kumbona ndazitanga ari zibiri kubera ko hari igihe imwe nazarika kuyikoresha akaza ntora ku yindi wakandika guteranya rimwe majana 380 majana 710 57 27 kanyisubiremwo guteranya rimwe majana 380 majana 710 57 27 reka ntange ko risanzwe nayo nshobora kuzayikoresha kuri WhatsApp ubwo rero umuntu anshaka nkeneye yazandika zose kubera ko iyi ngiyi hari genzoreka kuyikoresha vuba kubera ko ubu turayishurira hari amafaranga nyinshurira buri kwezi noneho iyindi ni uguteranya 257 niyo kode y'ina 257 62 ubusa 20 686 reka nongere nyisubiremo 257 62 ubusa 20 686 unyandikiye ukabona ntinze kukwishura ntibize bigusitaza reba nka SMS ifiteho abantu banyandikiye igihumbi na bakwandikiye igihumbi na magana abiri arenga rero unyandikiye ntuzagire ngo nakwikawushije ngo niyemeye n'ibiki bitewe n'umwanya nzangira n'ibindi bya buri munsi rero abadukurikiye bose Imana ibaho umugisha ariko gukorera Imana egare kugirirwa neza amen Imana twakurikiye izotugirira neza shimiye cyane namwe muzamunyuzaho ibi biganiro wenda mu gihe kizaza habonetse umwanya igihe bazaza muntumira live tugakora nk'ikiganiro runaka kugira ngo abantu bashishikare kumenya ibindi bitewe n'umwanya hari genza mbona akaruko nk'akimisi zaza nkubwira kugira ngo dukomeze kwagura Imana abari mudukurikiye mwese Imana ibaho umugisha wowe wafashe akanya ukareba iyi video reka turangize tugusabira umugisha Imana ikomeze kukwagura niba ari uburwayi bwari bukuriho icyari cyaranze kukuvaho umwaka ukabugiye kurangira reka uyu mwaka uzawurangire widegembya kubwo uyu mwanya wafashe ukazufunguriye video basha kubona ikiganza c'Imana kuruta Imana igukorere ibyari birenze ibyo wiyumviraga yuko yagukorera reka dusenga Imana iziyo nimero dutanze ushobora kuba ufite ikibazo n'urugero nk'uburwayi runaka nagusengera Imana ikagukiza hari biza binanira abakomeye ariko ndagaragara nk'uworoheje Imana ikazibikora kugira ngo yiheshe icubahiro rero hari ubuhamya bwinshi bukomeye tugenda twakira bwaba Imana yagiriye neza binyuze muri twebwe rero ntago ari twe tubikora n'Imana ibikora n'umwana yo nka yaza gusengera ukagira iki ugakira reka turangize dusenga Imana tuyishimira kubwo uyu mwanya twafashe namwe twabanye namwe kugira ngo mubashe kukubwa neza mwami Yesu Kristo reka dusenga Imana
Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomeye, Imana ihambaye. Turagushimiye kubwo ko wabanye natwe, wabanye natwe dutangira none tugeze mu isozera. Reka buri wese yafashe aka kanya abone umugisha wawe, icari cyaramugizeho karande ku buzima bwiwe kimurekure mu izina rya Yesu Kristo, ashishikare kugubwa neza kuri wowe mu izina rya Yesu. Abari barazimiye kutamenya, reka databuja agakiza ndakatuye ku buzima bwabo, reka bahinduke ku buzima bwabo, babashe gukurikira kandi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze mu bihe bigoye, ariko reka databuja ushishikare kurinda umugeno, reka ijambo ryawe rikwire kuri buri muntu wese, rigere no ku mpera z'isi papa, ziko ijambo ryawe ntakiritangira kandi rigira ububasha kandi bwisha. Ndagushimiye cyane kubw'ibyo wankoreye, aho wankuye naho ungejeje ukora, ndagushimiye kandi cyane. Reka wari yihebye yumva ko nta nzira y'ubuzima bwiwe ihari, uca inzira hitari kugira ngo akubone nk'Imana. Ganza kandi utegeke nyagora ku ngoma. Urakoze kuri Imana, ni wowe munyenkomezi zikomeye, ni wowe databuja imisozi yabonye irangije isimbukira hejuru nk'amasekurume y'intama, inyanja ikubonye yizinga nk'uko umuboshi ari. Abangaba bashize iyica no kugira ngo bamamaze ibyawe bikomeye, bamamaze ubutumwa bwawe. Reka ukomeze kubateza imbere, ibyo bagushakaho ukomeze kubibahereza. Sanga biyumugisha buri muntu wese mukozi wawe kugira ngo ukomeze kumwereka nk'Imana w'ubushobozi. Muhe umugisha mu majana no mu mazi. Databuja batari babona agakiza kuri wowe, ubaha agakiza gashitse, maze ubahe kugukunda kurusha. Urakoze kuri Imana, wumvishe gusenga kwacu mu izina ryawe ryera. Amen. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Ngira ngo uzaza tubonana hanyuma mu bindi biganiro. Mwakoze cyane. Bene Imana iguhe umugisha. Umukameramani wacu nawe Imana imuhe umugisha, yitanze yafasha kandi agakomeye. Nabo bose Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Bye bye.